ambapo huko ni vizuri kujichunga kama Mkristo. Unakaa maisha inakaaje? Biashara zako unasifanya zinakaaje? Ni kitu gani unafanya hata katika ile kampuni? Bwana Yesu asifiwe. Ni vibaya sana kukuwa Mkristo, umechaguliwa kukuwa mahali kwa kazi, hata kwa kazi ya Mungu, lakini tamaa imekuingia. Tamaa ambayo inakusukumia hata kufanya mambo maovu. Wapendwa, mtu ambaye anaitwa Gehazi alipoona kwamba Naaman ameponywa ugonjwa, alitamani zile vitu ambazo alikuwa amekuja nazo na akatamani kuzipokea na kuzichukua, lakini haikuwa inafaa hivyo. Alikuwa yule mtu aponywe, aone ukuu wa Mungu. Ni kwa sababu hata alipotoka pale alisema kwamba nimegundua kutoka leo hakuna Mungu mwingine ambaye anafaa kuabudiwa. Wapendwa, lazima tuelewe kwamba hakuna Mungu mwingine ambaye anafaa kuabudiwa isipokuwa yule Mungu ambaye tunaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, rokoreba shanda, rakaraba shanda, lazima tuangalie maisha yetu tunakaa aje. Maisha yetu, zile biashara tunafanya, ni njia gani tunaenda nazo? Wapendwa, lazima tuangalie uongo. Watu wengine kile kitawaingiza hata kwa hell, kile kitawapeleka hell ndani ni juu ya uongo. Nilishia testimony yangu jana, pahali popote ambapo naweza angalia stano wake Gosho pale YouTube. Wapendwa, wacha nikwambie, wakati nilipelekwa pale, niliona watu wengi, watu ambao hata najua vitu ambazo ziliwapeleka pale sio vitu kubwa, ni vitu vidogo vidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mmoja akasema, zile tu vitu tudogo tudogo sitafanya Wakristo wengi kutofika mbinguni.